Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agkapi tayo pa'y kabagays. Ay, intong maminsan taon kabagays. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya. Adaman ti mapan ko ilutan di tadaya kabagays. Apay nga main, adi mo ibaga. Ta isuda ti mapan di tabalay mo, no kayat dati agpailot ken ka. Kabalak bay mat. Unangam si kamot ti mabannog amagmag na. Awan ti parikot ko iti dayta kabagays. Kayat ko kit di tapno makapasyarak kan exercise ko malaangan Mala adaken ka dayta kabagays. No anya ti amo mapagsayatam, isot aramidam. Ala, agpatuloy ak ngarudan kabagays. Satan to ag istoryain to nawan lakad ka. Una, agan anad kamot iti papanam kabagays. Di mo pinagkapi ni Uncle Tasyo, nanang. Agdardaras mo nga mainray maanak kaw. Ay nawaw, sa dino ti papananaya, nanang. Adda mapan na ilutan ijay daya. Dagiti agpailot latta ko man, ati mapan ijay balay na, nanang. Lakayin ni Uncle. Day tamot laang tiimbagak itay. Ngam kaya na kano ti kasjay. Naimbag ata maanusan ni Uncle ti magmag na itikas jay nga edad na. Jak man amo ka ng Uncle mo. Napigsa pa'y siguro adagiti tumeng na. Sa bagay adamot kit di piman ti maganab na. Maka-exercise kan makapasyarmat laang iti sa bali a lugar. Kunaklakit din o asino ti agtuk-tuk-tuk. Da kayo magayam Uncle Tasyo. Sumrak kayo Ay, saanan rin makanakan. Idagas ko laang na ito'y rabaw nga itad ko kada kayaw. Ay nawaw, nangalaan nyo iti rabong, Uncle? Impadawat naman kanya kay Jay Daya. Nagadun, Uncle? Ado matimpadawat da. Di iniawit ko amin na Agyaman na ka, Uncle. Uray awan ti kawayan tayo, kat makaraman tayo latamat iti rabong, uray kaskasano. Ay, mayat day ta, maigisa day ta ka na imas. Mabalin matla nga yatubom no kayat mo. Ay, awan kayam. Awan samat ni nanang mo. Napan ijay clinic, Uncle. Napan nangala iti maintenance na. Ay, okay. Mala, agpatuloy ak ngarudan. Agan anad kayo, Uncle. Agyaman akmanan iti rabong nga intedyo. Manganta, nanang. Nakaluto akon iti sida. Adobo arabong ko naman. Ay nawaw, nangalaam iti rabong ray maanak kaw. Inted ni Uncle Tasyo. Anya, nangalaan na kumangay iti rabong ket awan met kawayan tayaw. Inpadawat da kano ijay daya, nanang. Impadawat da? Wanaw, basta inala naman Inpadawat ko na naman. Siguraduan na laang asaan atakaw tinagtaudan day tarabaw. Jak kaya timangan itinaggapo iti takaw kuna manag. Saan mat siguro ang maaramid ni Uncle Dayta, nanang? Ay naanak kaw, di ka agsaw iti kasta. Da kayo mat, nanang. Pagpanunutan nyo mat iti dakas ni Uncle Tasyo. Di ka agsaw akasta kuna. Tadi mo amaw no anya ti kabailan ni Uncle mo nga arabidon. Adaman kayat ko amaamuan kabagays. Ay, yaday ta kabagays. Nangalaam iti rabaw nga inted mo kada kami iti napalabas ngal daw. Dayjay ka da. Impadawat dayjay daya kabagays. Ano nga minunay, iso na lagip ka o timangted ka na kayaw. Impadawat daw, now. Ay, nawaw. Awan ka de, ti panagtalak mo kanya kabagays. Agdwa-dwa ak, tanudaduma, atidog ta imam. Na, amangan kunak no tinakaw mo day di arabong. Ay, saan Siguraduam apod no ti bagbagam. Adalang agreklamo ang mapukpukawan iti rabaw, makitam atalaga. Anay ko, anay,
tulungan ako man, Merlin, bakit? Ano ka, Alan Lakay? Ay, naipit nga rod ti sakak, bakit? Kasano naipit? Anya nga min tinararamid mo? Aksidente, bakit? Anay ko, anay, jak pa yung maigaraw. Ibagam itaray da ka adagos ija ospital? Saan nga ospital di ka sa Pulak, bakit? Ni tatatasyo ko ma. Ibagam man daw may dito'y balay. Ipailot ko ti sakakan ko, ana. Anya nga tanong si kalaangan ti mapan iti ayan na, Lakay? Sana mabalin, bakit? Sa anak nga roda makapag na. Ibagam kang tatatasyo ta sa anak ka makapag na. Man nakaawat mo tayo dyan, Lakay. Sige, mapan ko nga rod kitaan inton madamdama. Ano sampay nga iuray, ta saan pa'y anal Pastor Aramida? Anya ti gagaram, Merlin? Saan kayo kadi abisay, tata? Ay, saan matunay? Dati mapan ko ilutan di kay lao din ton malam. Apay ko ma. No awan ko mati Aramida nyo. Mabalin ka di amapan kayo ijay balay, ta ilutan nyo ti saka nila kay ko? Nay, apay. Ano ti saka ni Alan aya? Na-aksidente, tata. Saan pa'y kit din ang makapag na? Ay, kwa. Okay ka nila ang kada kaya. No inton bigat ti agsapa, amapanak ijay balayaw. No adatin mo na ang nagpatulong, okay lang, tata. Ano san mi ti aguray? Mala. No kasta nga rod. Mapanak ijay balayaw inton bigat ti agsapa. Agyaman ak, tata. Mangtad kaming tulaangan iti gunggunayo. Agrubata kon, Alan Lakay. Nakababain kan mariis ka no maladawak iti oras ang nagtulagan mi. Awan ka di pa'y ni tatatasyo, bakit? Awan pa'y malakay. Nasapa pa'y mangamin. Amangan no pa umay pa'y laang dayjay. Ay, manusak nga rod di aguray. Nala, irikip mo pa'y laang tiri daw nung pamanaw ka. At tuktuk-tulatan ni tata. Ay, wan gayam. At ti kwarta nga itad mo kan tata. Kwarta na ang ti maitad. Tay sumatan ti makaamo agumatang no anya ti masapol na. Ala, idisumpay lang dita, bakit? Mangan kamutan inton madamdama, Ay, mabalin ka din nga igawan nak, bakit? Tapno saan na masapol ang mapanak iti kusina? Amumay, saan ka makatakda? Mabiit lang nga rod. Isaganak ti kanam sakbay apumanawa. Agyaman nak, tata. Nailot yung madlaangin tinasakit asakak. Ay, exercise mo nga min, Tapno maimbaga na dagaos. Uwan, tata. Ay, uwan gayam. At to'y tigunggunayo. Ay, nawaw. Kwat mo tiyaw awat mo. Iso nga min ti kayat ni bakit ko, tata. Kwarta ti itad mi kada kayo. Kada kayo matin ti makaamo gumatang no anya ti masapol yung. Ay, no para kanyak. Kat sobra matin day tayo. Awatin nyo kid din, tata. Tulong mi day ta kada kayo. Nangron agad na Da kayo pa yan tinangyanos ngayon may ditaw Ay, nawaw. Agyaman naklaunay, Alan. Awan anyaman na, tata. Kat sapay la ko mata epektiv ti ilot yo. Ay, wan. Sigurado day ta. Sigurado. Amay imbagan ka adagos. Basta exercise mo lang. Ni ang toltasyo magayam di limabas nanang. Ay, wun ngagpaisaw. Nagderdiretso mo lata. Inpagarup na siguro ang awan ti tao dito'y balay nanang. Anya ngay nga tadya nakasako nga imot na. Saan mo't a transparent ti sako nanang? Saan a makita ti linaon na? Ay, pukawak man. Tasyaw, kabagays! Kabagays! Di mo't tumalyaw nanang. Ang mga nunakapsot ti pukaw-kaw, ka di na mga... Ulitin manan ananang. Sige. Kabagays! Yuho! Kabagays! Adayo mata ni Uncle Nanang. Iso siguro adi na mangagtibok yaw. Anya nga taya tilinaon ti sako nga imot na. No kayat yu ama-amuan, mapan kayo laangan ibalay da nanang. Ay nawaw, patumat gayam tilinaon ti sakom kabagays. Ay, kuha kabagays. Ada kabat gayam dita. Nagalaamot iti day ta apataw. Into da lang day ta kabagays. Siguradaw asaan apato ti kaaruba day ta?
Kasla familiar nga minday ta apato kanyak ka. Ay, nawaw. Inted na nga ro day ta kabagis. Damatan kan ka no patsim ti bagbagak. Ay, basta siya, ibagbagak lang, no adya ti pudno. Kasla gulolbod ka nga may numaminsan ka. Sabay sa, adumatang ti tinakawam akalugaran tayaw. Anyat amok nga ino tinakaw mumat day ta apataw. Ay, unay kan kabagis. Tunggal adya ti makita, panuno ta matinakaw ka. Ay, nawaw. Concern lang datao kan ka kabagays. Diyak kayat ama isyu ka, takabsat ka nga road. Iso nga road nga inaldaw apalagipan ka. Anya nga jing nyawid ni Uncle Nanang. Pato mo. Ay nawaw, nangalaan namat iti pato? Day tangarod ti Jack amu anak kaw. Inted ako na ngamjak amu sa balilat ta tiriknak. Familiar ti pato kanya. Ngamjak malagip no sa dinong at tinakakitaak. Ni, amangan no pato day tadagiti kalugaran tayo, Nanang. Day tatidok kanak kaw. Naskan amamak no anya ti pudno. Iti kasta, amok ti pagluglugarak. No pudno nga intenda, ay kat nasaya. Ngam no tinakaw naman naun, day taki day. Nasaya at mata nakariingkan, alan lakay. Nay, simbangpot ka madgayaman, bakit? Itay pa'y alakay. Itay pa'y lang nga sapsapulag ti may sa apato. Madala ang siguro dita bakit? Awan nga rod. Kay, papanan na kumangay. Awan ka di tinangag mo, lakay. Amangan mo't no adda tinang kursunada, kat insa ko damutan dita. Awan mo't bakit? No awan, naglaing mo't day tangag tatakaw. Urayan bakit? Amangan no nakikaaro balaang madadya apataw. Imposible alakay. Sapay impatarakan dalaang day kadata. Iuray mo pa iti may sangal daw. No awan lata. Sapulan tayon bakit? Pasensya ka na. Jakmat nga min rim-rim war itay. Saan pa yan nakarecover ti sakak? Iso talaga ajak ammo. Kumusta ngay bakit? Nasarakam ka diti pato nga impatarakan da? Ay, awan nga rod lakay. Ngam adda nakaibaga kanya. Nga adda ka no tinakasako nga inigaman ni Tata Tasyo. Idi na minsan ang nagpailot ka kankwana. No kasta? Tinakaw ni Tata Tasyo ti pato? Day tatijak siguradong lakay. Ay kat mapamno kitaan ni Dayan na bakit? Amangan ki dinupartyan na. Ay, sapay saan ta ako ko day? Wen, mapanak iti ayan dahin ton madamdama. Ne, apay ngayon ton madamdama pa'y lang ay? Kasano nga ta, no pinartidan day apatong lakay. Anya ngay nga tati aramidin ta. Ay kat ipabayad mo kan kuha na Sigurado nga ipabayad mo't ti makin kuha day. Ay, sapay no tayo dit itlog pato titinira na. Sa dino ti papa na, Marlene. Iti ayan ni Tata Tasyo na nakrising. Ay nawaw, apay iti ayan ni Tasyo. Mapukpukaw nga min ti pato mi. Kat adda na kaibaga, nga adda ti iniggaman na anakasako idi may ijay balay. No kasta, pato yu gayam jay inyawid na. Adda inyawid na apato nana? Wan, puraw kun nangisit ti kulay day jay apato ka. Ay nawaw, sigurado aday jay ti pato nga impatarakan da kada kami nana. Sapay jay agit itlog pay laang mat apato tinala na. Ay naglukon day jay lakay. Talaga adi na sardeng ang tikasta nga aramid na. Mapan kay jay balay danakaw. Mapan mo kitaan no di na pay laang pinarti No pinarti na, ipabayad mo kit day. Marwam day jay lakay. Di kay aglibak tatang. Ay, kwa. Adda witness ko, ada kayo tinang takaw iti pato nga impatarakan da kada kami. Kinapudno na. Inluto ko, jay pato. Anya? Awanan, sindak pa yan ate daduma. Nukas na nga rod, bayadan nyo tata. Inayon nyo abayadan, agraman itlog na. Amuyo ka di amadama nga agit itlog ti pato at tinakaw yung? Ay, gama. Awan matikwat lang ay bayad ko na kong. Saan kun aparikot day tatata? Bayadan nyo, nudiyo kayat nga ipabarangay kayo.
Inikan kayo lang arudan iti gunggunayo anang ngilot kan lakay ko. Inraman nyo pa ilaang mat at tinakaw ti pato ngayon patarakanda ka na kami. Kabagay, mga no at ti kwarta mamabali na mautang. Ayawan kwarta kabagay. Pangasim ko matatulungan na ka. Diya kaya ti may pabarangay. Ala takaw pa more. Day tangamin ko, di mo amaw tag nakam. Manya nga ita, si kamo lang tag parikaw. Masyan ka kumamot kanyak, No ilot nga men, ilot laeng. Di mo na yunan iti takaw. Kita rimwar mo lang ti pudnaw. Naamuan damat laeng asikat tinang takaw iti pataw. Lagi-lagi pam, asaan atong palbiag kat mailimod mo day tangaramid mo. Kabagay, sumuray limagasot laeng. Bayadak tao. Agsapulak tulad tayo ti daduma pagutangak. Tapno makumpletok, Urayom ni Ray maakaanakam. No adda kwarta na day jay, Ngam no awan, ano samlatan ti maipabarangay. Diyan tulagan nga, ti panunutan na kabagay. Laklakayan ngagtatakaw kung adan to na. Uraya, pudnumat piman. Pudnumat nga ati duglaunay tayo, ma'am. Agbalbalo ka man nga minan, husto titakaw talakay kan. Nakababain kan kapitan, numadamag na ti kastangay naramid mo. Laklakayan ngagtatakaw. Ay, wow! Di mo takawan ti mula kan tarakan ti padam at tao no di mo kaya ti maipabarangay. Laglagi pam asaan atong palbiyak kat mailimat ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay, agyaman nakta sinong batang madlaang titawag ko, Mariviola. Ay, pasensya ka na, Maribitsay. Madama nga min ti digos ko itay. Isudyak na sumbagan na dagos ti awag mo. Okay laang, Maray. Agbayad ka kadi ita iti linding? Uwan, Maray. Isu ti papanak inton madamdama. Apay ka di? Mabalin abak pampay laang ti bayadak ko, Mamaray. 2 alawas day jay, ta sa anak-anak kabayad idin na palabas alawas. Awan mo nga minwayak ita, Maray. Ay, oo, mabalin mat. Ngam isen mo to iti Gcash ko, Maray. Sapay awan karga ti Gcash ko. Awan mo nga minti asidag apagpa-Gcashan ditoy. Ay, nawaw. Kasano nga rudin day ta, Maray? Ay, siyak ti agad jas, Maray. Di ka kadimadanagan. Bayadak tumula adagos, Maray. Sige, kasaritak pa'y ngumunan nila kay ko, Maray. Alan, Maray. Uray agnayo nak iti 200 pesos nga interes no isublek. Talaga ngamin abisi ak ita. Diyak masango ti mapan agbayad. Asido ti kinasaritam iti cellphone mo si Kabitsay. Ay nawaw, adda kayong magayam di tananang. Itay kayo pay? Kasangsangpit ko laeng. Apay, asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Kaslada nanggag ko nga interes ko nam. Ay, kuha na nang. Awan day jay. Agpudno ka man kanyak. Utang ka di manenday ta, Ninanang mo't. Gaputa da nang nagyo nga interes. Utang adagosan ti pinanunot yaw. Siguradom laeng. Asaan at tagalinding day ta kinasaritam anak ko. Ninanang mo't. Ipilit namanan.
Saan kunak lang arudon? Wala, tanudad duman, nalaing ka nga gulbaw. Lakay, mabalin ka di agastusok pa iti kwarta nga igatang mo ko maiti similya. Ay nabaw, iti ni aga po agastusong na ita, kat na i-budget mo ti kwarta tabak. Ay, mawag ngamin ni Maribit si itay lakay. Bak-apak kanupay laang ti bayadan na iti lending. Apay si kati agbayad iti utang ti kumarim. Awan kanu nga rod ti wayana amapan agbayad. Ay nawaw, awan wayana, wano awan ibayad na. Imbagaklaang ano anya mo ti inbaga na kanyak. Adakon ka rayta. Sigurado mla ang bayadan na adagos, tani, kasapulak dahi ta akwarta inton sumaruno abulan. Win ka di lakay. Ada ka no ti 200 pesos nga inayon na no agbayad. Ay kay supay mo day jay maigatang iti asukar no bilang laeng lakay. Ay nawaw, ni Viola mati sarsaron wak iti dalan. Ay na, sapay lang kung matasaan nga tumalyaw iti malikodan na tapno dinak makita. Ang mga mkit din o agsingir. Ay nawaw, si kamo gayang kasumansarunukan niya Maribitsay. Ay kwa, kunaklakit din o asino ti siksi asarsaronwag. Si kamo gayang Mari Viola. Ay, una yun, nakita dakpay lang mo. siyak nga rod Maray. Ay, kumusta? Mabalinan ti agsingir? Adamo ki di kwartak Anya, Maray? Ada iji balay, Maray. Jak inala ti walit, tajak namnamaan amaranaan ka. Ay, agkuyog ta nga rodo na, Maray. Dagasik iji balay yon, ta agpaamyan anak mutlaeng. Sapay, ada ti sabali alakad ko, Maray. Awan ti tao iji balay, taadamo na panandananang kentatang. Anya? No kayat mo, itulod ko laangan iji balay, Maray. Kaano ngay nga road, Maray? Itulod ko inton bigat, ta sigurado ang marabyanak nga agawin. Ayan ngayon ti kwarta amay gatang iti similya, Viola. Ay, day tangarot ti parikot, lakay. Ay nabaw, kasapula kung na di akwarta, tanay. Panagmumula manan. Ay, saan pa'y nga roda nagbayad ni Maribitsay? Ti kunanak at itid na adakos nga ngam pa'y mat. Day, tanti ibagbagak bakit. Anya ngayon ti imulat Bayam, kasaritak tumanan ti kumare. Nasingpet kalaunay ngamin, iso alukluk kunda ka. Di ka kadi agunget, lakay. Kasano ajak makaunget, kat mataktakmet ti panagmulak no saan da ngay subli ti kwarta binulod ta. Mabit man lang, tatakulas. Aja ti masapol mao pidol. Pakibagaman kan bitse, ta bayadan na ti kwarta binulod na kanibagat ko, tata. Kwarta? Uwan, tata. Imutang kan bagat ko iti pinagbayad na iti lending. Ti kunana kat sukatan na adagos. Ngam, aging ka ita kat awan mat. Isupayan ti daduma pagapapaan mi kan bagat ko. Lay, jak amo ti may papanit ti dahi tapanag Agam kasaritak kao ti anak kao. Uwan man tata, palagipan niyo. Tani, ti kwartang yung pabulod ni bagat ko lang kinamnamaan may nga igatang mi iti similya nga imula mi manay. Sarilo tayan na jabit sa belbakay. Remwar manay. Napay ka day. At akanumat utang na iti asawa ni Pidol. Anya? Utang ko na. Why, pinagbayad na kalo iti lending. Ay, nukas ta. Limod nga imutang iti lending day jay abitsay. Diyak amaw ang misumat imbaga ni Pidol itay. Ay, nawaw. Talaga nga awan manak-nakam na dyan tao. Daita nga ron, bakit? Namin anumat na nabagbagaan, nga isardang nanti umutang, ang tangken ulo may. Napangus usaran na iti utangan na. Amupay na dyan tao, utang nga utang, kat papakpakan lang arudan ka na ta. Bayadam ka na, ti utang mo kan ni Kumaring Viola, bitse. Ay nawaw, utang nga. Tay pinagbayad mo iti lending Awam mo amok nga utang ko kadakwada. di ka man naging dida mo dita.
Bayadam kit ti utang mo, tapno malpasan ti saritaan. Awan nga rod ti amok nga utang ko, tatang. No awan utang mo, mapan kay tayan dapidaw, tag sa sarita kayaw. Para iti similya kanukat, ti kwarta nga inutang mo. Wan, tatang, talaga ang mapanak iti ayanda. Diyak kaya ti mapagpabasol. Ay nawaw, na-ospital mo't gayam ni Mari Bitsy. Anyat ko lang bakit? Asino tin-ospital? Ni Mari Bitsy, lakay. Kaano? Kasano anaan mo man ospital? Nag-post nga road iti Facebook. Kita man ti post nga bagbagam. Aday tan eh. Naka-dextrose, Mike. Ay nawaw. Imakan dextrose lang matdayta. Unang basaam ti caption na lakay. Ang mga nupod numod to na ospital da Bitsy. Itiyan niya aga po. Ay kuday ta ti amunta alakay. Na, aglisi ka man, tayo charge ko ba iti cellphone ko. Awagak ni Mari Bitsy intong madamdama. Sa pay saan pa'y anak kabayad. Kahit nakisarita ka kaday kadapidol, naipalawag mo kaday ti maipapan iti utang nga ibagbagada. Nalpasan, nanang. Anya nga iti imbagada. Nagkamalida ka no, nanang. Ay ka nasaya mo nga raw no kasta. Day, sino day tao mauawag? Naglukon. Umawag pa'y laang ba't dito abyula? Oy, Bitsy, apaya di mo sungbatan. Sino day tao mauawag kunak? Ay, kuha, nanang. Ni Manong Jaco. Rumarak pa'y. Nakapsot ti signal diti unag, nanang. Hello. Alamare, asino ti na ospital? Nakita timpos mo nga ima kung dextrose. Ay, siyak, Mare. Apay ka, day. Ay sus, apa yan, Mare? Kimaro man ti an nayak, Mare. Ay, lukas ta. At agayam sakit mo, Mare? Adda nga rod, Mare. Iso apasinsyakan Diyak pa'y mabayadan ti utang ko. Allah, kano pa yan na ospital ka, Mare? Ganyan nga ospital, tinaka-i-confine nam. Ni, paumayan ti Doktor, Mare. Agsarita tantulaangan no makarwarak. Saan ngamin amabalin nga agsilpunak di ospital? Bye! Asino di ka sarsarita ti anak ta, Sabel? Ni Jaco kano. Apay nga raw nakas dyan ti reaksyon na. Nangag mo ka dyan ti boses ni Jakaw. Saan lakay? Imadayo mo nga minadagos itay. Sa bali ti madlaw ko iti anak ta, bakay. Oray siyak lakay. Kasla ilimlimod na. Laskang na paliiwan ta ni Bitsy. Uy, lakay. Amangan ko na, nadamanan dakas nga aramidin na. Anya tinluto yung ama si Dananang. Adobo amanok, taisulaang mo ti adda. Mga anak man nga ro. Sakbay amangan ka. Adamang kayat ko asaludsudin kin ka anak ko. Anya day jay, nanang. Manumot na rumuar ka. Wan ata madikot nga ro tiriknak, nanang. Anya? Aywan gayam. No ada timang sapul kanyak. Ibagayulatan nga addaak iji ospital. Ay nawaw. Pay apagulbo dun da kami pay laeng kundi tatang mau, Awanan ti adu asaludsud, nanang. Basta aramidin nyo kintatang no anya ti imbaga. Naimbaga bigat mo, Viola. Lumabasak pay. Ay, naimbag nga aldaw yung mat, Auntie Isabel. Ay, adaman masaludsud ko, Auntie. Anya da itanak ko. San ka di pa rimwar ni Mari Betsy? Rimwar? Wine? Na ospital san ka di? Ay nawaw. Kano dayjay agpupupok mo ti araramidod na ijay balay. Anya? Asino mo't nga iti nakadamagan yaw na ospital ni Bitsy. Ada nga mintiin post na iti Facebook na, Auntie. Kan in-confirm na mo't iti mawagak. Sinaludsud na pa'y ati utang na. Ay saus. Inulbudan na kalaang dayjay at tao na ko. Na ospital mo asasawad naman. Anya? Kung nagtupay. At day limlimod dayjay at tao.
Isumulagaya makasday timbaga na iday. Ilibak na pailaang nga minti utang na. Ay, kinapudno na anti. Ur-urayan mikin nila kay kutibayad na. Ay, agararamid day jaya tao. Ano kaya mau na kang umay kay jay balay intun bigat tiyag sapa. Wine, di ka madanagan. Saan ko nga ipakpakaam mo kung ni Bitsay nga umay ka? Tapno masurpresa ti lokaw. Nakaul-ulbod day jay abitsi. Ay nawaw, apay ka di bakit? Kidama, sana mo't gayam a picture tila dawan nga inpos na. Ti ima nga inpos na kat ima ni ising at tagalaod idi na ospital. Anya? Wine, dinalaang kaya ti masingir. So akasta, agulbudon ana ospital. Uray saan mo't gayam mapudno. Ay, dilagbutang. Inton kwan, pudnon, ano ospital? Ay naapula kay, dagita pay laeng nga utangera, ti kunam, ahay, naturod dagita nga agulbod, tapno laeng malisyan dati utang da. Talaga nga ulbod, day ta, puto mo, kuras. Apay, bakit? Pudnaw, nga dati utang na kan di Viola. Inlibak na lang kadata. Tijak pa yamaw, nagpush gaya may ti Facebook na, ano hospital ka naw. Amura adita amo tag-Facebook, iso akasta. Mangibabain mo't lay ta babae. Okay, aliyagay timbagam ka ni Viola. Imbaga nga umay dito'y balay intun bigat. Ang di mo ibagbaga ka ni Bitsay ti maipapanitiday ta aba naglakay. Takitag man doan niya't reaksyon ti lokaw. Ay, sigurado amakla at dayjay, bakit? Gusto ki diya, dayta kinaul-ulbod ti pakaisag makan na kunak manay. Naimbag abigat mo, Maribitsay. Mari Viola? Kunak lakit din no na ospital ka. Adda ka laang mo gayam dito'y balayaw. Nalaing ka mga gulbud ah. Ay, kwa, Maray. Agasam nga iday tamaray. Ibagam ang masakit ka, tapno laang di ka masinger. Ala, apay, di ka mabutang, no talaga nga agsakit ka, ma-ospital ka, Maray. Kundi pus ka pa'y kanumot, iti dextrose. Tagayam, tinakaw mo laang aladawan ti sabali at tao. At to'y ti bayad ti utang ko, Maray. Adamo laangan di ta ti 200 pesos nga interes. Nay, kurang mo da ito nyawa mo, Maray. Ay kwa, kagudwa pa'y laang ti kabaulak abayadan ita. Di ka madanagan, Maray. Bayadak to adagos ti kagudwa anabate. No apay pa'y laang apinaumayo day di abiyula dito'y balay nanang. Wala, tagsingir ka no nga raw. Awan lat ibaga day taon di agsingir. Di mo guraan ni kumarem. Tasika, ti ayan, ti parikaw. Kasano day tan? Sapay nagchat ti pudno amakin kukwa iti ladawan nga inpus ko. Sigurado nga indanon day di abiyula. Awanan, siyak tumanon ti pagsasaritaan dagiti maritis dito'y lugar tayo. Siyak tumanon ti katawaan da. Awanan ti maramidam. Ano sama? Anya nga'y piman ko inarabid mo, Mike. Ninanang mo. No siyak ti sika, ikatumon day ta kinaulbod mo, Bitsay. Nalakaaya mo. Ikatumon day ta kinaulbod mo, no di mo kayat ti may sagmak. Di mo urayan, ang mas grabe pa iti mapasamakin ka. Sakbay ngagnakam ka. Ay, wow! Di ka agulbod iti padam a tao. Tanumaduktalan dati kalukwang, si kantumatlaang tinakababain. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak nga ingkay panagdangdangag,
Kaya't kulaan nga ipakaamo, ngagmay may salaang ti channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat parikot mo aya bakit? Itay pa nga agal aliwaksay ka. Ay, awanen nga rudan ti kaduwak nga agbantay ije pwesto lakay. Ay nawaw. Kaya anak kam nga. Last na ka no, nagtrabaho intong bigat. Apay ka no. Anak ka ti diyo nagkinaawatan? Awam mo ki ide, ngam nag-enroll ngamin iti TESDA. Iso masapol nga agpasentro iti Lunes, ta agrugin ti training da. Naitalangan pa iso. Agkita ka niti sabali at ang danam Sino ngay nga ta? Ni Manang Maricel nga ang mga numayat na dyan. Diyak kayat ni Manang Maricel. Nagagatmot ni Manang Maricel, bakit? Ay basta, agsapulaklatan iti sabali lakay. Bayam siya kung ti makamong agpili. Anya ti umay mo gatangan, Nana Paula. Ay, may sakilo akabates. Kan may sakilo apitsay lang. Elizabeth, nakaw. Ay, agpili kayo nga ro din, Nana. Taikilo tayo. Awam mo tayo ka, anak ka, makaduam. Agiskwela ka no iti TESDA ije sentro, Nana. Ay, di awanin katulungam. Ay, agsapsapulak pa'y lang, Nana. Ay, wan. Ni Junjun ngay, nga apo ko yo. Bakasyon da ita, saan ka di? Ang mga numayat mo't ama kitangdan, tauray isupay lang titangdanak. Isupay agastusin na ano pa nag-iiskwela manan. Ay, mabalin mo ni Lilay, nakaw. Ay, ubing ti kayat ko, Nana? Sige. Kasaritak tuman ti apo ko, nuan niya ti makunada. Sige, bagaan kantaw no kaskasanaw. Ayan ti apo ko, Lilay, anak ko. Ay napan nakitangda, Nanang. Kunak manonal pasti paparamid ni Lucy ken kuana. Wan, inayaban ni Tata Ador. Agapit da kanu ngamin itinatang ita. Abangan kiday no, kaya't natin makitangdan ka ni Elizabeth. Anya ngay kanu ti ipaaramid ni Mari Elizabeth, Nanang. Tumulong ka na, ijay pwestuda. Apay ti kaanakan na ngay, asigod at ang tangdanan na. Bisi ka numutan, ta agtesta. Di dan masangaw ti agtrabaho. Kat no kayat ni Don John, di ipadas na ijay. Nagagamit ti apo ko kay. Sigurado akabaulan nati trabaho ijay. Sige, Nanang, takasarita tayon to inton makaawid. Sigurado nga umanugot da jay, tayurnungan na kanu ti panagadal na. Kaya't namatpiman ti makaturpos. Mayat day ta. Taubing pailaan ngam nairwaman di ti trabaho. No saan ko maanasapaan na tay ti amana. Saan ko marigatan na kasta. Anya di ko na yung ipagayon, Anang? Kaya't mo ti makitangdan ka ni Antim nga Elizabeth, anak kaw? Anya ti paramid na, Nanang? Aglako kayo ka no, ije pwestuda. Ay, wala. Kayat ko, Nanang. Maanusam nga ta. Ay, nawaw. Nairwama ko niti trabaho, Nanang. Basic langan, dagla ko kanyak. Kaano nga yung mangrugiak? Ita ko man ata isupay. Kasaritak pa'y nga umuna ni Antem, anak ko. Salud-sudon ta, no mano ti itad na atangdan mo. Kan, no anya ti oras ti trabaho. Tapno, amu tayo mata. Sige, Nanang. No kayat niya Auntie Elizabeth. Mabali namang rugi akin ton bigat mutlaan. Anya nga'y, Marilili. Anya di ko na ni Junjun. Mayat ka di? Wen, mayat ti anak ko. Kaya't ko kumaamaamuan no mano ti itad mo atangdan na. Kan, no anya nga oras ti panagtrabaho na, Mare. 280 lang ti kabailak ngam di ka madanagan, Mare. Pakanag mo ti anak mo. Saan ang mabisinan ija palingke? Ay na, di lang mabalin at 300, Mare. Nagagatmat kit di ti anak ko. Uray ubing pay kat mapagtalkan da jay.
Uno saan, oray saklangan titang danam. Ni Junjun datan, mare. 280 lang talaga ti kabailak nga ited. 9 a.m. to 6 p.m. ti trabaho. Ah, ubing matgayam ti kayat mo, mare. Wen, saan mo't kiti nadagsin unay ti trabaho, mare. Kabailan mo ti 15 years old nga arambidon ti trabaho, ijay. Oh, sige nga ron, mare. Ni Junjun latta nga rudan. Ibaon kunto, dito ayan mo inton bigat. Kumusta, gay? Anya tinagsaritaan nyo ka ni Marilile. Mayat ka day, makitangdangkin ka, bakit? Saan anilili titang danak, Julius Lakay? Ay, nawaw. O sino nga raw? Tay anak na, Ni John John. Wan, Lakay. Ay, nawaw. Mahilig ka mo dito ubingan niya. Ay, wana. Ay, diyan kilibak, Lagay. May mayat ti ubing at ang danan. Tanalaklakada ngamin na maisuro. Inton madamdama, may demanda kay ti child labor. Ay, nawaw. Itian niya kumaaga po. Saan kumot ida pilpilitan? No asino ti mayat ang makitangdan, ti iso. Luapay mo't ngamin na kay kayat mo ti ubing. Ay, nawaw. Common sense mo tun, Lakay. No ubing titangdanak, makatipidak. San mo't unay nadagsan ti patrabaho? Ken may saanan nga ubing ti 15 anyos. Barito day jayan, at danakam na, si kakit di mo. Awan ka rin ti paramid mo, Auntie Elizabeth? No awanan ti customer, dalusam dagito'y petchay, wen. Day talang, Auntie? No malpas, ikilom dagito'y kamatis. Okay, Auntie. Sige, dalabiit papanak. Dito'y kalaang pwesto, wen. Urayam, no adati i-deliver daan natin. No adati umay gumatang, lakwang mutlangan. Wan, Auntie. Kita ti kwarta nga ibay-bayad da, Agraman ti it-ited mo asuple. Tama nga no, sobramot ten. Wan, Auntie. Siyak ti makam mo. Siguraduam laeng, Tanong ma-short ti collection ay, kisayak ti tangdan mo. Day, apay, sa dino ti papanamlilay. Kano kasangsang mula nga napan nakilaba. Ay, madanaganak nga rod, nanang. Ay, nawaw. Anya launa iti pagdandanaga, Maya. Kumusta mo't nga tandi apo ko yung iji palengke, nanang? Siga, di mo't anak ka. Siguradaw nga day iji palengke day jay. Madama manon ti panaglako da kani Antina. Ay, amangan mo't no narigat ti ipapaaramid day jay nga Elizabeth. Kunaktumat asya kung titangdanan na hangam di namot kayat. No, dagitin siya mula ang ubang. Ti kaya na tangdanan day jay. Ay, uwan nga ron, nanang. Sa bagay, kayat na siguro mati makatipid, iso akay kayat na dagiti ubing at ang tangdanan. Tinapatag kat ada pagtrabahuan ti anak mo. Agawit to day jay, intun madamdaba. Ipabay samkidi ti atensyon mo iti trabaho. Tapno ada malpas mo. Diyak makaid na, nanang. Mapanak man pa iti palengke. Agawid ak tumatla nga dagos. Kumusta ngay? Ado ka ditigim matang, Junjun? Ang dalimagim matang, Auntie. Nasayaat mo't nga rin no kasta. Kumusta kan dito, Junjun, anak ko? Ne, sika magayam day tamari lili. Ano tararamidan nyo dito palengke, nanang? Ay, ikwa. Adala na pan ko ginatang dita banger. Iso na panunod ko, tidin magas dito'y pwesto ni Antem. Okay, aklang dito'y nanang. Di kayo matanagan. Uwin nga rod, mare. Nasaya at laang ni Junjun dito, San mo't unay nadagsin ti trabaho na? Kas makita mo't, awan unay ti aramidon na. Para ka na kayo, Lola. Ay, nawaw. Anya da ito yapo ko. Prutas, Lola. Ginatang ko ti Daduma. Ti Daduma, inted ni Auntie Elizabeth. Nagsweldo ka ka din, anak ko? Wala nang. Iso agim matang ka kiti sila tayo.
Ay na, indulin mo lat ta kumantap no adagastusam inton pa nag-eskwela anak ko. Ay, una pa. Amumay da manula ang timay itad ti inamkin ka. Okay lang, nanang, lola. Sagpaminsan lang, mat. Inton sumarunong agsweldo ka, uray di kan gumatang iti sinatayo. Siya kun ti makaamaw ta damot trabaho. Nanang, Nuan niya timbaga ni nanang mo. Isu ti aramida mapo. Di nakam ka di pakadanagan. Ibang pangrunam ko mati kwarta agastusam para di panagadal mo. intin mo ka din ti tangdan ni John John, bakit? Ay nawang. Apay. Anya ti pagkit-kitaam kanyak Julius. Sinaludsod ko lang, mat. Amangan kunak no nalipatam. Ay nawaw. Amok dagitan. Sana na masapol nga ipalagip mo. Ay, apo. Malahonan. Agpalis ka na rudan ta, mangantayaw. Apay, nakaluto kan? Wait. Nasapa analpas ti trabaho me. So, nasapa akmat na nagawid. Ay, nasayat mo't garutan ay apo, nabambanugak unay lakay. Ado ti trabaho ijay palengke. Saan ang makainan na da tao? Awan pa'y kaditi apo ko yun, nanang? Awan pa'y nga raw na kaong. Apay ngay. Kano alas 7 matan. Mga no nag-overtime da Ay, una yan. 9 a.m. to 6 p.m. ti schedule ti trabaho na dayjay, nanang. Pamangan no pa, widin jay anak mo. Ano santa nga urayan? Di ka nga minagpampanunot iti negatibaw. Tapno saan ka ma-stress? Madanaganak tanudad dumakat masapa arumwar. Intun kun, marabian nga gawid. Saan mat masursuro ti schedule nga imbaga ni Marie Elizabeth? Junjun, mabalin kan nga agawid. Agyaman ako na, auntie. No saludsuden ni nanang mo, no apay anarabyan ka. Ibagam nag-overtime ka, ha? Taadu tinateng nga inrepakta para intun bigat. Uwan, auntie. Awan gayam. No awan ti aramidem intun bigat. Mabalin ka kadi masapsapa nga umay. Amangan ngamin no masapa nga umay, ti mang pick up kadagiti inrepakta. Awan ti kadwak amang bagkat. Sapay ada ti trabaho ni uncle mo. Okay, auntie. Sapsapag nga ron ti umay. Kastaman ti kayat ko ken ka. Nalaka ka akasarsarita, Junjun. Tangdan mo para itaalawas, Junjun. Dahito lang, auntie. Wen? Nalaka nga min tinatengken prutas ita. Ado matigin matang, auntie. Wen nga manulaang mat nga iti ganansyak ijay. Anya? Basit lang tinaganansyak. Iso akin isayak pala ang titangdan mo. Hindi ka madanagan. Tano dakkel ti sales intun umay alawas. Nayunak to titangdan mo. Okay, auntie. Apay akas tatilangan. Nakamisuot ka mat. Basta nayunan nyo titangdan ko inton umay alawas sa auntie. Uwan! Makitan to ado ti mapaglakwan ta. Tika na yun ko nga ibagakin ka, Di mo ibagbagakin nanang mo akurang tiinted ko. No di mo kayat nga ikaten ka. Nawatam! Nay, apay akas tatila nga managawid, Junjun anak ko. Kasanumat ngamin, nanang. Kasanute? Kurang man ang tinted ni Auntie Elizabeth sa tangdan ko. Ay, nawaw. Apay kanungay. Kat nung nakumpleto mati 8 hours at trabaho. No daduma, masapa ka pa nga trabaho. Intun kun, marabyan ka pa nga gawid. Basit ka no lang ti ganansya na. Kat adumat ti customer mi, nanang. Talo lawas na nakasta tinaramid na. Diyak lang imbagbaga kada kayo, tayo sutibilin na. Ay, nawaw. Ay, saan na mabalinti kasta, Saan ka pa ilang trabaho intun bigat? Kasaritak pa nga umuna dahi ta Marie Elizabeth. Ne, apay asikati may dito'y balay, Marie Lily. Ni Junjun ngay. Saan nga trabaho ti anak ko, Mare? Ay, nawaw. Apay, mat. Kahit itid ko lang, matisweldo na. Intad mo nga paiso, ngam kurang, mat.
Ti ko nam siguro kadyak maamuan ti kalukwa man niya. Ay, kastoy ngamin, mare. Basit laeng at talaga ngamin tinapaglakwan mi. Kat no adu ka no ti customer yaw. Ado ang manulaeng mati, ganan siyak ijay. Ay, sana mabalin ti kasta, mare. Ikad mo ti kurang asweldo ti anak ko. Ay, nawaw! Apay, di ka kadi makawaawat mo't, mare? Kasta ti diskarte, mare. Kayat mo ti ubing atang danan tapno malukom ida, kasta ka day? Ah? Ay, sana mabalin ti kasta kanyak, mare. Numano ti tangdan ang nagsaritaan ta, iso ti itad mo. Tuiti lang aro doon, di mo pa'y maitad mat abuaw. Naa? Santo pa'y ngagrik-reklamo jay anak mo, si kantulakit din? Tama ba inday jay? No di mo itad ti kurang iti sweldo ni John, ipabarangay ka, mare. Na? Sana siyak ti kalkalabahan ang kunakmanan. Nasabat ko ni Elizabeth di tadalan ni Tay. Nag-report ka ro di barangay hall. Ay, nawaw! Kahit, anya ka no tin-report na. Ti sweldo ti anak na adi mo into da. Anya? Urayam ti schedule yo. Taag sasango kayo ka no di barangay hall. Ay, nawaw! Ay, mga no mamulta aklakay. Dahito ti di tayo sigurado, Ang amnon nyaman ti panggedeng ni Kapitan. Iso ti masurot. Awan ngamin babain mo ang mga arami di ti kasta. Kurang lang arudang ti tangdan da ti may sangal daw at itod mo. Di mo pa'y maitod abu umay. Kwa lakay. Kaputaw bingda, gundawaya mida. Baliwang man ti kasta nga ugalim. Anusan di ubing kag trabaho tapno adagastusan na no panag-eskwela. Ngam kastakit din, karamidam. Isardong mo, ti kasta nga aramid mo, Elizabeth. Dakkel paikit din tinagastos ko. Ayaw na yun, ti kasto yung mapaspasamak. Manaw, ting pabayad ni Kapitan ken kaya. Ninayunan na iti 280 per day lakay. Kurang kanupay day jay. Kunak tumat ken ka. Ayaw po, dakdakkel paikit din tinagastos ko lakay. Di ka ngamin masya ni Jobing. Isumot lagayam nga ubing ti kayat mo atang danan. Tapno addagun dawayam. Kaya't ko kumalaang ngut ati makatipid lakay. Kamalay tikas niya pamayam bakit. Sana ka puta ubing akat lokumbetan. Agbalin ka apatas iti amin na banag. No di mo kayat ti may sagmak. Ay, nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. Agbalin ka kumaapatas iti amin abanag. Tapno awan to ti pakaysagmakam intun mauding aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Naragsak na ingkay panagdangdangag, kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nagadumot kanta kayo kan natang abinagkat mo, tatang. Ay, kapilitan anak ko. Tamasapol nga iawid ko dito balay. Sayang ba't ibatik lang edi jay. Wan angam kontrolan nyo kumatatang. Iti kasta nga idadyo kat saan anasaya at nga agbagbagkat kayo iti nadadagsan. Italaang ba't manan anak ko. Ay, uwan kayam. Mapan mo alaan ti karni ti baboy nga inorder mo kindi antiminda. Ay nawaw, natuloy gayam anak partida, tatang? Wan, iti paraangan dati nagdalanak itay. Ay nagado ti tao iti balay da. Awang mo ngamin titiks ni antiminda kanyak, tatang? Ay kat nalipatan na laang siguro Tabi sida nga may ni Jay. Wano saan? Mga no awan load na. Sige, mapangkualaan inton madamdama, tatang. Ano sam anak ko? Ay, alaak kumaitay.
Ngamawan matikas tak amangigam. Kado matakayaw ka natang tibinagat ka. Okay laang, tatang. Adto'y ti karnet baboy nga order mo, Adelfa nakaw. In reserve ka. Agyaman aklaunay, antiminda. In freezer ko itay, ngamsan atimang ka. I-freezer mong tulatan no sumangpet ka, tapno saan amadadaal. Wan antay, pasensya kayo no italaang nga imayak. Ti amo ngamin ka na ipuspunti pa nagpartiyaw. Simbardeng ngamin titudo na nakaw. Saan kamot anateksan taawan mo load kaw. Naimbaglaangan dito'y balay tinagdalanan ni tatang mau. Agyaman manan antay. Anusan nyo nga urayan ti bayad ko Wan, okay lang. Awan ti parikot di tanak kaw. 1 week matkit di Agpakadaak nga rudan antay. Ay wan, agan-andad ka mo nakaw. No addaam amom akayat na pa'y ti agurdar. Ibagam nga adda pa'y extra 5 kilos dito'y balay. Si kamat gayam day Mari Adelfa. Sa dino tinaggapam. Iti ayandaan ti minda, Mari Lusay. Anya ngay deta nakasupot nga imot mo, Mare. Karnin samot ti baboy deta. Un, Maray. Fresh ti makitkitam a karne, Maray. Kaparparti laang itangal daw. Ay, nawaw. Nagpartida gayam. Manungay ti per kilo, Mare. Kas iti sigod po, Maray. Nalakapay piman. Sayang data. Adda extra 5 kilos, Maray. No kaya mo, mapangka iti ayandaan ti minda. Imbaga na kan ka, Mare? Un, Maray. No siyak ti sika, mapangka adagusan, tapno di ka maununaan. Ayun man, agsagana ak nga rodan, tamapanak gumatang. Mayat data ta fresh, Mare. Kun, makasigurado tayo anadalos tinagapuan na. Naku nampay, Maray. Ayan man ang jacket ko, Victor Lakay. Na, dayta na yaw. Di mo makita dayta? Ay nawaw. Ay, aywan gayam. Pasensya kan. Sa dino ti papanamaya? At dalabiit mapan ko alaan iti ayandaan ti minda. Anya manan? Pangrapyan ta. Nagpartida ka no iti baboy. Kat adda pa'y 5 kilos nga extra. Gatangag ti 2 kilo. Mayat dayjay maisigang. Nang runa pa'y itata matutudo. Adda pagbayad mo? Utangag pa'y na ang alakay. Awan mo ti cash on hand ko. Sus. Alaam da ito isang aribo. Dahil tatitangdan ko. Bayadam, ta nakababain mo't na utangam manang. 2 kilo ti gatangam, Lusay. Unanti, di umat imbagbagang agparti kayo gayam. Ta order mo't amin noon. Adala ang 5 kilos na extra. Taada tinang i-cancel iti order na kuma. Inton sumaruno, bagaan dakto mataanti. Ay, uwan. Agparti kami manang inton sumaruno abulan. Mangi-reserve kayo manan iti 2 kilo para kanyak, anti. Okay, ilis tayo asigod, tapno di yung malipatan. Ay, uwan. Sige, mabit lang nga raw, tala at ti 2 kilo agat gatangam. At itibayad ko, ante. Tapno maitadjumat lang ti sukli. Agrubuata ka, Adelfa anak ka. Mabit man laang, tatang. Nay, ada ka diti ibilin mo anak ka. Pag naanyaw, iti ayan ka didaan ti minda. Ay saan? Iti shortcut tapno nabibiit ang makadano na kiti papanak. Ay, okay nga raw, tatang. Ipawit kung tulaangan kini Marilu si tibayat ti baboy ni Antiminda. Napansa mo ti garden daytay. Nakita ka limabas iti parangan tayo. Sakto, tatang. Padaanak no lumabas iti paraangan tayo. Ipawit ko kinkwana, taisun ti mangidagas kin Antiminda. No agpasintro lakit di sa ludsudem pa'y tapno makasigurado ka. Nakababain mo't no saan mo't gayam nga agpasentraw kat ipawit mo pa'y laang tibayad mo. Wan, tatang, di kay madanagan. Nalaka di akasarsarita day di ako mare. Lumabas ak, Mari Adelfa. Mabit man laang, Marilusay.
Itay pa'y apadpadaanan ka. Apay ka di, mare. Ada ka di trabaho minton bigat, ijay sentro, maray. Adda, mare. Siyak ti agbantay iti pwesto ti kapsat ko inton bigat. Ngamdo nga oras laang. Ay, no kasta nga rod, ipawit ko kang ka ti bayad ti karnit baboy, nga inutang ko kin antiminda. Ay, wala, mare. Awan parikot di na. Agyaman aklaunay, maray. Itad muntukin kwa na dayto nga envelope, maray. Anadam, ta kwarta ti linaon na dayta. Wen, mare. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ay, nawaw. Apay nga itakala nga simbangpet si Kalusi. Kwa ngamin, Victor lakay. Anya? Di ko nam kanya kat 2 oras laeng nga agbantay ka ije palengke. Itay alas 11 kumapay nga adda ka ditoy, Lucy. Anyat orasan ngay? Alas 5 iti malam. Italaan ti sasangpet mo. Di magasak ngamin iti ayan dagiti kukumare, klakay. Di mo ibaga anak isugal ka manan. Kinapudno na, nakiay-aya maklakay. Oh, diin sugal mo ti inted ni Manang atangdan mo? Awan nga ruden, naaba kaklakay. Ay, nawaw ti kasta. No inggatang mo kuma iti bangos, di adda ko matinaimas asidaan ta. Di naksermunan alakay. Nalpas metlaeng, naaba ka kun. Saan meten ama isubli day chay? Ay na, po aya. Sakit ti ulo met akanayon ti ipapay mo. Kumusta kayo, antiminda? Nasaya at latamat adil panakaw. Italaang anakita ka manan, makabulan na di ka nakita. Nabisi ak ngamin, antay. Ay wundayam, kasano nga iji bayad ti karni nga inalam ide nakaw, makabulan ng tinapalapas. Nabayagan na sindayo day jay, ngam aging gaita di pa'y nabayadan. Ay nawaw, apay sa anak payla ang anakabayad iti lista amantay? Kuwan mo nakaw, awan mo ti inyinyig mo abayad mo. Titulagan kat makalawas lang ti utang mo. Adatiin pawit ko kin Mari Lucy, antay. Kano pa'y? Nabayagan da jay antay. Awan mo ti intad ni Lucy kanya. Ay nawaw, amangan mo't no imbulsa na ti bayad ko kumantay. Makapa-stress mo day ta Lucy, tatang. Ay nawaw, apay ni Lucy anak ko. Di na mo gayam inted kan antiminda ti bayad ti karni nga inutang ko. Kat no iti pa'y napalabas abulan day kay. Day ta nga raw, tatang. Kunamo ni anti ajak pa'y nakabayad. Ay, di mo imbagaya nga impawit mo iti kumareng. Isu ti imbagak itay, tatang. Nasken ang makasaritak day ta Lucy. Di magas ka kuman itayan da itay. Awan ti tao di tabalay da itay, 5 basak. Ay narigat ti kasta. Si kapay kit di ati mapasubaw. Wan nga ro, tatang. Pasubo mo't day ta Mari Lucy. Mangipas-pasubo ka mo, Mari Lucy. Ay nawaw, mangipas-pasubo mo't asasawam si Kadelfa. Kunak man no inted mo ti bayad ti karni nga utang ko kin antiminda. Kinasarita nak ni antiminda itay. Awang kano ti inyawat mo kinkwana. Ay, ikwa mare. Kastoy ngamin. Idi impaw it mo jay kwarta. Anya ti rason mo? Naregreg ko mare. Naregreg tarupam. Kasano ang maregreg ka naka-envelope day jay? Hindi ka madanagan mare. Bayadak to. Siyak timang bayad iti utang mo kini antiminda. Ay wan arum bang laang maray. Siyak pa'y laang mati pasubong maray. Talaga ka mo, Chika Lucy? Apay ka di manan lakay. Pangasim ka di tadi ka agungag. Agaraman ti kwarta nga impaw iti kumarim ken ka, napan mo kit di insugal? Kasano anaamuam lakay? Kasano anaamuam nga insugal ko ti kwarta? Nagsarita kami ken kumarim itay. Ket malagip ko anapan ka nakisugal kadagiti kumarim iti napalabas a bulan. Amuklatan a kwarta ti kumarim ti daduma nga impaabak mo ijay. Ay, kwa lakay. Pangalaam nga yan iti bayad mo kini antiminda. Ay, kat umutang akton iti landing lakay. Dahil tangamin, naturad ka amapan mangisugal iti saan mo mat a kwarta. Ay, nawaw!
Ayan na nga, itibayad ni Adelfa nga impawit na kan ka, Lusay. Ha? Ay, kwa, pasensya kayon, ante. Nagip-ipanam iti kwarta. Isyak to timang bayad inton umay alawas, ante. Urayot lang nga agrilis kami iti lending. Apay nga may na di mo inyo gadagaws. Kamalik dahi, ante. Nailawlaw anak. Ay, ipasubom ti kumarim iti kastagar aramidam. Pasensya kayo manan, ante. Basol ko no apay asaan ang nakabayad ni Mariminda iti aldaw ang nagtulagan nyo. Dala, uraya ka. Siguraduam laang ang maitid mo inton umay alawas, Lusay. Wan, ante. Sigurado dayta. Nag-release kayo ka din, bakit? Marilisan kami pailaang italakay. Kita ama. Amangan no isugal mo man ang tiutang ang makwarta. Saan lakay? Ibayad ko kan antiminda day ang kwarta. Rumbang laang Nabulanan ng day nga utang. No apay mat adi mo nalaglagip. Nalipatak nga rod lakay. Iti kinabayag na kat naawan iti panunot ko. Hay, imbes ajak kaya ti umutang iti lending kat napilitan akon. Ala, makisugal ka manan. Saanan lakay? Jakon kaya. Agsagana ka nga rodan no marilisan kayo ita. Idiretso ngamin nga ibayad kin antiminda. Tapno malpasan day tanga utang. At itibayad ti utang ni Mari Adelfa, antiminda. Nasaya at ta'inyag mo matlangan. Pasensya kayon, anti. Enton maminsan, di ka agbalin nga agraraman, Anya? Di mo gastusan ti kwarta, asan mo matako kwa? Nakabayad akmatan, anti. Apay kastapay laang matibagayo kanyak. Gapaw tasan anasaya ati kasjeng naramid mau. Naimbaglaangan tasaan ko pinagsasawan ni Adelfa. Amok akam malik dayjay, anti. Talaga akam malim dayjay. Iso asika ti pagsasawa. Agbalbaliw kan. No adda ti impaw itdaken ka, di mo isugal. Di mo ipasubo ti padamataaw. Nawatap. Nakita, anagapon ni Marilosi diti balayo itay, antiminda. Nag-release da kanon iti lindeng. Binayadan na ka diti utang kaw? Wan, nalpasan na kaw. Binagbagaak pa'y itay api man. Ay, husto laang antay. Tapno malawlawagan ti panunot na. Nasakit to pa'y ti panagkita na kanya kitay. Tinapatag kat nakaamiris antay. Sapay la kumaa. Damag ko kat insugal na gayam ti kwarta nga impaw itmaw. Wan nga rod antay. Isumot lang ti istorya nila kay na. Ay, piman mo't ni Lucy. Ang pagyamanan lata, kasinukatan na ti kwarta nga insugal na. Barang agnakamatan na yata. Inayadong mo't ang irikap diri daw, Lucy. Agburburak ti darak iti dayjay abakot. Sino manan ay ate kaungat mo? Dayjay aminda, binayadak lang arudan ti utang ko. Nagadupay lang ngay bagbagana. Apay, anya ayating bagbagana? Saan daktupay pinagsasawan ni Mari Adelfa kasjay? Anya ngamin ay ating bagana? Ay basta nagaduti sa una kanya. No sinermonan da ka, saan kumamat nga agsakit tinakam mo Bakit? Sino ti saan masakitan no kasjay lang? Ang mga no na-stress mat ni Antiminda iti kauuray na, iti bayad a ginastos mo. Iso akasta na pudot ti ulo na. Noan niya ti bagbagada, di kan sumungbat bakit. Denggam laangan, tamo mat. Basol mo matlaang no apay anapudot ti ulo daken ka. Ay, lakay. Mauti ko man day ta bakit? Diyak kayaten maulit manan day ta nga isyo. Wala kay. First and last day jay. Jakon kayat amanayunan tay ti utang ko iti lending. Ay, wow! Liklikam ti agaramid iti may kaniwas. Nang runa no amumat apakay rubuan ti padam a tao. Narigrigat to ngamin no sikanto ti sidiran na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi
Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.